Kajing puli naka kitab Genesis. Ha kito kisngi utray ulakot yaw Abram syabar bat ulaong. To kmet syabneng bato niyaw iki klor ladapila ban niyaw yaki. Nang ta ulaong hau kat ni kikon kiksiw jong pi kin sadon. Bat ulangit ya utray utray ulan niyaw ya kata hukum kahok bat ulaong hau. Ngalong utray ubawan lam yapi na karior jong kikhaldi. Ban aya pi ya kanikari ban yok kam kenti. Henrei ulaong. Atray ko blay kumnungan tip bangan yok kam kenti ya ka. Te ulaong hau. Tuan ra hanga kaway kamasilot kabalais nem kerta kaway kabelang kabalais nem kerta uway ulang berat ubalais nem kerta kaway kalang dekor bad iway ikon paro te ulawan ra hau yakini baro ulaot arliang yaki bad ulabo riang yaki dekot mar persya yaki sim te syem ot arliang haba ki pukni kilawan hier halor kita ki medyap u Abram ula bekno yaki haba kasngi kalano ban sep kajing samtia kabajor kalaban yaw Abram bad hakmi kajing dom kabas ngaupeng bad kabakraw kala telep yaw haba kasngi kala sep bad kala dom hakmi uway ukeudeng ubami tedem bad kaway ka Musa kaba meding kila yai na marpedeng kini kidekot kidekai hakata kasngi utrai ulayate jutang baru Abram da kabaong haki kon kiksiw jong pi nga ay yakanikari nado kawa Egypt hado kawa ba kawa Euphrates kakten jong turai. Kajing puli na kasithi Paulus bukod siya ki Filipi. Ko para, to ya soalang hakaba perthobot yanga batuk mi tho yakito ki baim katkum kanuksa kaba piyo anangi. Namarbon kito ki bangale tho hapi bon sin bat minta ngaye tho hapi bat ki umat. Ki baim kum ki nong shon jong kading pna ukris. Kajing kut jong ki kalong kajing jot. Ublay jong ki day kakpo. Bat ki sengaw sarong hala ka jing klam rain bat ki jingmut jing perkhat ki babrai tang ya ki ki bekenja perthei Henry kasnong trai jongi kalong habeneng badai nangta bangi ap khmilenti ya unong pen em utrai Jesu Kris uban pen kela ya kamet bapo jongi bakan longkum kamet badan burom jong u da ka bor ka ba udon ban pendam ya ki baro haladi namar kata ko para mapi ki ba nga it bat ki banga angnut mapi ki balong ka jingkemen bat ka pansnet jonga to yang scam ha ka ne karu kom how try ko be e jonga kaktin jong try kajing pule na ka gospel katkum Lukas hagata kapor ujisula khotlang bat uyaw Petrus bat Jacob bat Yohanes bat ulalay kiw sya ulom banduay bat kat baudang duay ya kador khmat jong u lapan kela bat ki jain jong u kila le phalang bat hakmi arngut ki rangba kila yakren bat u Moses bat u Elijah kibala pau hakaburam bat kila yakren shaphang kajing yap jong u ya kaba unsa pendep ha Jerusalem te u Petrus bat kita kibalaya don lang bat u kila syo samthia haddo kata-kata Henry kidang penymat bat kilio ya kaburom jeng u bat ya kita ki arngut kirang ba ki balayeng rengkat bat u kat ba kita kirang ba kidang ya klat no na u Petrus ulaong hau Jesu ko kenrat kabha bangin sa no hangne ngin ya thau lai tiliki yeng trep kawe ya me kawe ya Moses bat kawe ya Elijah Om tip satya ya ka baulaong kat baudang ong ya kani lapau ulo bat
ulaka yaki. Bat kila syapting haba kila don hapo utaul o. Te kasur kalawan na utaul o kaong. Uni ulong ukhon janga, ubalajit janga, to sya skor ya u. Haba kata kasur kaladep kren, lasyem badon tang uji sumarway. Kipat kila ngap lakas ngap, bat kim syem ya thobriu, hagata kapor, ya kabakile yo i. Ka gospel jang utray.